Sada slijedi jedan poseban razgovor, 1 na 1, susret dvaju svjetova koji dijele zajedničku temu vodstvo kroz utjecaj, autentičnost i osobnu odgovornost. U ulozi sugovornika je Miroslav Škoro, građevinar, ekonomist, kantautor, poduzetnik i javna osoba koja je kroz glazbu, politiku i poslovanje ostavila snažan trag u hrvatskom društvu. Njegova je biografija impresivna, a karijera višeslojna, od diplomiranog inženjera i doktora znanosti do autora bezvremenskih pjesama. Razgovor s njim vodit će naš pater Tvrtko Barun, Isusovac i voditelj centra Ignacija. Možete oboje doći ovdje na pozornicu, a tu mi je pater Tvrtko, gledam gdje je. Vas, dragi sudionici, pozivam na dvije stvari. Najprije otvorite se i pridružite se slušanju ovog susreta dvaju glasova koji će, vjerujem, otvoriti nova razmišljanja o vodstvu, vrijednostima i odgovornosti. A isto tako, već sam možda malo i dosadna, ali uvijek postoji netko tko zaboravi, postoji i aplikacija Slido na kojoj možete pomoću QR koda postaviti pitanje. Izvolite. Hvala. I vi se možete zahvaliti isto. Hvala. Sad smo malo šutjeli, a sad ćemo pričati. Nećemo pjevati, ali pričat ćemo. Zadovoljstvo mi je i drago mi je da evo, možemo malo popričati, podijeliti i izvući iz vas iskustvo utjecaja na druge, mijenjanja stvari, uspjeha i neuspjeha, pogrešaka i vrlo velikih uspjeha. I kakav jesam, direktan, počet ću sa škakljivom temom. Politika. Ovako, kad smo mi objavili, i ovako praktično ću reći, kad smo objavili da dolazite na ovu konferenciju, bilo je dosta hejterskih komentara. Nažalost, ja nisam razumio, iskreno govorim, to iz svega onog što ja znam i susreta našeg, moj dojam vrlo pozitivan bio. Kako to objašnjavate? Zašto? Koja je pogreška? Što vam najviše ljudi zamjeraju? I pretpostavljam da je to pitanje politike, a ne glazbe. I kako se nosite s time? Hvala lijepa. Prije svega srdačan pozdrav svima. Hvala lijepa na pozivu. Nisam diplomirani inženjer građevinarstva, nego samo inženjer. Da, nisam uspio tih 5 godina, ali 2,5 jesam. Poslije sam tu ekonomiju i tako to sve. Uglavnom, što se tiče toga, ne mogu ja odgovoriti na to pitanje zbog toga što je to za mene sfera iracionalnoga i možda bih rekao jednu stvar malo šire, da ljudi shvate, naime, moj stav i moju poziciju, a to je da kada sam radio različite stvari u životu, onda sam kao glazbenik recimo shvatio da postoji jako puno, kao i u svemu, pokušaja da se nešto sistematizira, da se, ja to volim reći, izladičari. Aha, ovi su tamburaši, njih ćemo u ladicu s tamburašima, ovi su klasičari, njih ćemo tu i njima idem na živce zato što ja iskačem iz svake ladice. Ja smatram da je glazba 7 nota 100 divota i dopuštam si da radim, bez obzira što sam naturščik glazbeni, da radim i glazbu i za tamburaške orkestre, i za pop, i za ovo, i za svašta sam ja to radio i to ljudima ide na živce. I kada gledate to u teoretskom smislu, onda kažu da u umjetnosti postoji ono studiranje originalnih kopija. A to je znači ako odete na likovnu akademiju, onda imate djecu koja sjede i jedan dan crtaju neki ženski akt, ali kao Picasso, dakle, jel? Pa drugi dan mu kažu da slika kao Rubens, da se igra sa svjetlom, da, znaš, ali u stvari on kopijom, znači uči ga da kopira, on postaje akademski slikar i onda ti danas sutra dođeš i kažeš da, ali to je akademski slikar, dobro, ok, mislim, završio je to, ali ne znači da je dobar slikar, to je moje mišljenje. I onda na kraju knjige i takove literature, uvijek imate nešto što piše, na 2-3 stranice piše genije. Genije ne podliježe tome. Dakle, ovi su učili raditi skulpture kao Rubens, i onda imaš Ivana Meštrovića koji se rodi i jednostavno to radi drugačije, bolje, nekome se može sviđati ili ne, ali to je pitanje umjetnosti i ukusa. I znači sistematiziramo sve dok ne dođemo do genija. Vi ste genij.
Molim? Vi ste genij. Ne, ja hoću odgovoriti na vaše pitanje kad je u pitanju politika, nisam dapače, ja bi volio da jesam. Hvala na komplimentu. Uglavnom, to je znači onih 2% po Gaussu, jel, što na toj njegove krivulji, tih 2% to su genijalci. Onda kad učiš recimo organizacijski menadžment, sad je kolegica moja draga doktorica Konta govorila o tome, znači kada govoriš o tome onda imaš takozvana upravljačke strukture, vodoravne, okomite, rekla bi baba horizontalno i vertikalno, diverzificiranje nečega, ustroj, kada nešto postaje veliko, kada je ovog ili onog tipa sustav i onda na kraju te knjige i takove literature imaš 3 stranice gdje piše poduzetnik. Naime, i kod genija i kod poduzetnika piše sve što ste do sad naučili, jel, ne odnosi se na genija umjetnosti i ne odnosi se na poduzetnika u upravljanju i u gospodarstvu, ekonomiji. Jel? Zato što on ne mora imati te strukture. Kao što genije ne mora uopće sjediti i crtati kao Picasso, šta ga briga? On crta kao Meštrović ili crta kako već crta, Da Vinci, Michelangelo, veliki i najveći. E sad, kad je politika u pitanju, dakle sve što ćete čuti o liderstvu na današnjem druženju, na današnjoj konferenciji ili koliko traje, ne znam koliko, sad sam se malo i uzbudio. Dakle, sve to apsolutno ne vrijedi kada dođe do politike. Politika je takva kaljuža. To je, znači, rekao bi pokojni Arsen, dno dna. Ne može niže, samo dublje. Ja sam mislio svojevremeno da ono u svakom poslu ima, jel, u svakom žitu ima kukolja. Ovo je nevjerojatno. Dakle, obrnuto je. U svakom kukolju ima i žita. Mrvica žita. Znači, kad govorimo o tim ljudima, prije svega, znači, današnja tehnologija je takova da si prije morao tražiti budalu, danas se budale same javljaju i ti jednostavno, što reče neko, kao prije je samo uža obitelj znala da si budala, sad znaju svi. I pri tome ljudi misle da su jako zaštićeni. Ja sam takav čovjek, ja dapače, naravno da nisam genije, ali opet hvala na komplimentu. Volim to pročitati pa sam gledao, znaš, svašta i onda ljudi misle da su, oni su sami doma, imaju one svoje naočale, oni su tu, sve imaju miš, imaju, znači, centralnu procesnu jedinicu i njih niko ne vidi. A u stvari da bi uopće bili budale na internetu, oni imaju IP adresu. I nikada nismo bili lakše uprativi nego što smo danas. I još imamo taj uređaj koji imam i ja i na kojem sjedim i ako čujem krc, ja se nadam da je kičma, da nije moj novi mobitel. Dakle, ta situacija je takva da neko on se potpisuje kao Mickey Mouse. Prije svega, da li nekoga poput mene, koji je rođen 1962. godine iz Višnjevca, uopće zanima šta Mickey Mouse misli o njemu? Dakle, moja poruka kad me pitaju takove stvari, pa sad je li neko od tih ovdje, ja se nadam da je, po Gaussu bi trebao biti ili nije, stvarno me ne zanima. Dakle, to je psi laju, karavane prolaze i kako veli naš narod da se seljaci boje vrabaca ne bi nikad sijali žito. Ali činjenica ili pretpostavka moja je da zbog onoga što vam neki zamjeraju, postoje posljedice u drugim dimenzijama vašeg života, pa i u glazbi, pretpostavljam. Posebice kad prodajem vino, tu ne vole. Odstajat njega. Vino svi prihvaća. A? Ne. Ne, aha, obrnuto. Ne, skinu etiketu onda. Aha, da, ali dakle, taj vaš angažman u politici koji se ljudima nije svidio ili su zamjerali, ima učinak i na druge dimenzije i kako se nosite s time? Pa gledajte, prije svega, znači, kad gledate izbore, glavna podjela izbora je na relativno nebitne predsjedničke izbore, ko će biti predsjednik bez veze, nebitno. Zato ste sam se kandidirao, ali mislim na neki način, ajde recimo da pruža mogućnost onom dijelu građana koji ne moraš zastupati svoje male partikularne interese kada su u pitanju predsjednički izbori. Znači ti ako radiš u državnoj instituciji, jer nemojte zaboraviti da u Hrvatskoj koja ipak napravi godišnje 400-500 milijardi kuna, ne znam koliko je to u eurima, znači ima ljudi 400-500 tisuća koji su jako vezani na to i jako im je stalo. Oni rade u državnim institucijama i ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, oni rade ovako. Miriše grah. Šta će biti sutra? Znaš, petak riba. Znaš. A učinkovitost 0 bodova, jel? S jedne strane, ne kažem uz dužno poštovanje ljudima koji stvarno rade i vrlo dobro rade svoj posao. I druga tema razgovora je ko odlazi, ko dolazi, kako se to reflektira na njihove bodove.
i koliko će on imati neki koeficijent, koliko će imati plaću. Dakle, ja mislim da kad je u pitanju to što sam ja napravio, se u stvari svodi na činjenicu da sam ja bacio jednu kamenu kocku u vodu koja je još napravila krugove centri, onako, znaš. I to je žabokrečina u kojoj ti ljudi imaju debele interese. I kad sam ja došao u situaciju da sam na predsjedničkim izborima osvojio, da se malo pohvalim, 456.000 glasova i nešto malo više, i da sam u principu bio drugi do 15 do 6 ili do 17:45. A onda su raspostrali vojnu kartu, jer to imaju naše kolege iz dvije stranke duopola. Znači oni su, i onda su rekli, aha, ko nije glasovao, jer mi smo jedna od zemalja u kojoj se samo pojaviš, pokažeš osobno, ne moraš se potpisati, ne moraš ti ni doći. Jel? Ne draži živi. Ma nema, pa ljudi za tebe naprave sve, to se zove promatrači, biračka mjesta. Znači onda oni, između 17 i 17:45 oni zovu, čuj Mato, nisi bio ti, nije ti bila ni žena, ti znaš da ti žena radi kao čistačica u školi, mali neće nikad se zaposliti u MUP-u, jer trebamo doći po tebe, ćemo mi to obaviti. Dakle, ja to govorim javno i to je tako. I možemo se smijati do besvijesti, to je tako i to će biti tako i na ovim izborima. Ali na tim predsjedničkim koji nisu bitni za Peru i za Matu i za njegovu suprugu koja radi kao čistačica u školi, on nije u problemu meni dati glas. Jer mu idu ovi na živce. Tu je njegov otpor. Tu on sjedi ispred samoposluge, pije pivo i ali u principu ne odlučuje ni o čemu. Na parlamentarnim izborima je već drugačije. Stari, nije svejedno ko vodi Hrvatske šume. Taj Škoro, ok, možemo biti predsjednik, ali da baš on odlučuje ko će, sve što ima hrvatski prefiks i sufiks, pare su to, rekli bi braća Srbi. Jel? Onda imaš lokalne izbore, to je ono kao mogu i ne moram, i naravno najvažniji evropski izbori, to je ko će dobiti 1 milijun eura u 4 godine. To je već ono ozbiljan dogovor, a narod ne shvaća da u principu može napraviti promjenu, ali tu promjenu, da bi se dogodila promjena, treba podnijeti žrtvu. A žrtvu podnijeti nije lako, licemjerni smo, takvi smo kakvi jesmo i opet velim, znači, da li se to reflektira? Da li bi ja to napravio još 100 puta? Da li sam sretan sa svojim životom? Jesam li ipak nešto uspio napraviti? Pa jesam nešto malo dobroga po istom tom Gaussu. Znači, pokazao sam da se može. Nažalost, dovukao sam jako puno niš koristi ljudi, koji su onaj dno dna šljam, ne može niže, samo dublje, i koji su se u principu okoristili i vidite ih svi. Znači ja na pitanje, i volio bi da tu završim u politici, zašto sam ušao u politiku? Zato što sam želio i mislio da mogu napraviti bolje. Ako sam napravio za sebe bolje, a krenuo sam ne od nule nego iz minusa, nisu moji roditelji, ne znam, kod mene nažalost niko nije bio u partiji, ali dobro, mislim. Hoću reći, samo da završim, znači, htio sam to napraviti, međutim, onda su se ukrcali neki ljudi koji su gledali neke svoje osobne interese i ja sam otišao i mislim da sad post festum se može vidjeti zašto sam otišao i zašto se to više nije moglo jednostavno trpjeti, jer ti ljudi su uistinu moralne, pa da upotrebim grubu riječ, nula. Da. Zadnje pitanje vezano za to. Kad bi vam došao neko, nažalost sad neće biti prilike jer vi ste došli i morate ići zato što... Idem u Tompojevce, došao sam iz Privlake, imam turneju po Vinkovcima. Ali kad bi vam netko mlađih ljudi došao i rekao želim se angažirati i ima nekakve kvalitetne temelje i vrijednosti razloga zbog kojih se želi angažirati u politici, što biste mu preporučili ili poručili, ali da je, a da nije, nemoj ulaziti u to, nego što da očekuje, kako da se pripremi, što da ima kao neke principe? Mislim da bi bilo dobro da se svi uključimo. Ja bi volio da se svi ljudi uključe u to. Zbog toga što je sve politika. Moja je kuća, moja kuća, vaša kuća je vaša kuća, ali nogostup između moje i vaše kuće, to je već naša zajednička stvar. To je politika. Kad će se napraviti, kako će se napraviti, koliko će neko ukrasti šljunka ili cementa, kad je naša politika u pitanju, u tom procesu. Dakle, apsolutno da. Ja sam zato da se mladi ljudi uključuju, međutim, i zato sam da se na neki način preispitaju jesu li spremni za linč koji će se dogoditi. Odmah, nakon nekog vremena ili post festum. Znači, meni se dogodilo da sam bio siguran da nema meni ko šta prigovoriti. Dakle, ne znam.
Možeš mi reći da sam iz daleka gledao neku mladu pjevačicu pa sam rekao, zgodna je. Ali da sam nešto drugo, pa ne. Ali na kraju su mi našli da imam parking. Da, neš vjerovat, pazi kakav grijeh. I ja ne samo da imam, nego sam ga i kupio. I ne samo da sam ga kupio, ja sam ga i uredio. I ne samo to, ja sam digao kredit. I ne samo to, ja sam napravio, rekla bi baba, feasibility studiju. Pa sam shvatio da, ne znam, od tog najma, kojeg da, odnosno kako se kaže, parkirne naknade, moram dati državi 25%, to niko ne spominje. Da moram vraćati kredit, da imam drugih obaveza, da imam zaposlene i tako dalje i da od toga nešto hoće ostati meni, ali pro futuro, znači nekakav poslovni slučaj koji bi mogao biti danas sutra isplativ i oni su meni rekli da sam ja bezobraznik jer naplaćujem parking. I to kome? Pazi bolesnicima. Jer kao bolesnicima se u Hrvatskoj ništa ne naplaćuje. Jedino što se troši jedno 30 milijardi kuna u HZZO, ali to je makar šta. Znači bolesnicima se ne naplaćuje tramvaj, bolesnicima se ne naplaćuju lijekovi, sad sam naravno sarkastičan, ne? Znači, kao da ti nekome moraš vaditi krv prije nego što on parkira kod tebe. I ja sam tu bio javno razapet od vrlo eminentnih ljudi koji jako dobro znaju svoj posao. Znači, što bi rekao tim ljudima? Budi siguran da ćete razvaliti, mislim, moju ženu su razvalili da je četnik. Moja žena koja je rođena u Americi zove se Kim, možeš joj prigovoriti da se zove isto kao sjevernokorejski diktator. Ali ovo, tata je rođen u Youngstownu, Ohio i zvao se Emil, zamisli četnika Emila. Pokoj mu duši, 2 brata mu počivaju na veteranskom groblju u Sjedinjenim Američkim Državama kao sudionici Drugog svjetskog rata. Jel? I koji me je upoznao, znači ja sam upoznao njega na manifestaciji koju je organizirala Hrvatska bratska zajednica, čuvena četnička organizacija iz Pittsburgha. Znači, ja to govorim ove stvari koje su možda simpatične da bude zanimljivo, meni je na ovakvim manifestacijama uglavnom dosadno. Ali ne znam jesam li uspio prodrijeti do vas da 2 misli prenesem. Jedno je da, svakako, i da, budi spreman na to, na šta, a kad smo već ovdje, a navodno smo kršćani, tako kažu, da je bilo frajera u povijesti, jedan od njih je Isus Krist. I da, on se izložio, i da, javio se, išao se baviti time čime se bavio. Ali je bio spreman na žrtvu. I to je znao da će se dogoditi. Ja samo želim ljude upozoriti, neće to biti tako strašno kao kod Isusa Krista, ali će se dogoditi. I nema promjene bez te žrtve. I nema promjene bez katarze. I neće biti promjene ni kod nas, dok se ljudi u stvari ne uozbilje i ne shvate da je demokracija vrlo teška disciplina, da je to vino koje treba znati pit, da je to vino koje ne ide u svaku hranu, u svako doba dana i u svakom društvu. Međutim, ne možemo mi drugačije. Ne, neću ja, to mene ne zanima. Po meni si onda vrlo neozgovoran, ali moraš biti spreman na to da se uhvatiš u koštac s onim, sad hoćemo li mi to zvati loši ljudi, sotona, sasvim svejedno. Međutim, usudio bi se reći da sigurno postoje, da su jako dobro organizirani, da imaju jako puno novaca, da imaju jako svoje interese i da ne poznaju političke opcije, nego poznaju samo sebe i svoj džep. I budite sigurni da onoga trenutka, ako i uspijete u nečemu, svi će se nalijepiti na vas i samo će tražiti novce. Ja bi 15, ja bi 20, evo ako može 70. Može ljubavi, ali šta vraćaš za to? Uglavnom ništa. Znači ja sam samo lepršao kao zastava, a onda su me zbacili, zgazili i sad su istaknuli drugu zastavu. Tužna priča. Vino, parking. To je dobro. Ja nisam napravio toliko detaljan ovu pripremu i nemam te neke infrastrukture da prodrem i provjerim sve. Da li ima još drugih poslova poduzetničkih? Pa ne bi sad o njim. Pa ima u stvari, ja sam kako, čuvena riječ je diversificirao. Pa nema veze, ja ću se ispovjediti sada. I ovako sam trebao biti kum u subotu. Trebao sam biti krizmani kum u subotu i jako sam se radovao tome. Kupio sam sve ono, kako treba, sat, mobitel, laptop, bicikl, motor. Krasnom jednom momku. I rekli su mi, imam jednog stručnjaka, imam alergije sam razvio, znaš, imam jako puno nekakvih problema koji su u stvari vjerojatno posljedica činjenice da sam imao takvih situacija, a i prozračili su mi srce jednom zgodom.
Uglavnom, ja sam se probudio i rekao mi jedan stručnjak za alergologiju, koji je ujedno i moj stolar, da je njegova žena isto imala tih problema i da je pila magareće mlijeko, da je on u Zadru i da će on meni doneti magareće mlijeko, da. Ja sam dobio to magareće mlijeko koje treba biti smrznuto i maksimalno u roku od 2 sata konzumirano, ne smiješ ga grijati više od temperature 40. Ja sam došao nakon vožnje iz Zadra do Zagreba, sat vremena u birtiji, pa malo kući, stavio to na stol i popio odmah drugo jutro. I dobio sam napad. Anafilaktički šok se to zove. I tako da sam trebao biti krizmani kum, nisam bio krizmani kum jer sam završio u bolnici. Ali sad sam zaboravio šta je bilo pitanje. Ali prekinuli ste me u pitanju. A? Dakle, počeli smo vino, parking i drugi poduzetnički pothvati, koji možda postoji ili ne. Pa znači, postoje. Ne, nije bitno to. Nego... Ja sam profesionalni kum, recimo, isto to. Ne. Tito, Bandić, pa ja. Nego, u tom poslovanju i poduzetničkim pothvatima neke vrijednosti, principi koji su vaši osobni, kojima se vodite i do kojih vam je stalo ili spram kojih nećete ući u posao. Za sve što radite treba vam ideja, novac i ljudi. Ugrubo. Naravno, nećemo se složiti i možemo razraditi to, ali ideja, novac, ljudi. I u politici, i u glazbi, i u vinarstvu, i u građevinarstvu i svemu čime se ja stvarno bavim. Hajde recimo da imam nekakve ideje, novaca imam dovoljno jer sam ih zaradio tako što nikad nisam držao sva jaja u jednoj košari, pa sam onda, ako bi ovdje na ćupriji izgubio, na mostu sam nešto zaradio, ali znači ljudi su problem. I smatram da moje iskustva kada je u pitanju, ako možemo govoriti o liderstvu, u mom slučaju, je znat prepoznat vrijednost ljudi. Osim naravno u politici, zrakoplovstvu, jer kada govorimo o liderstvu u zrakoplovstvu, onda je kapetan i nema tu, on zna najviše, mora imati vještine koje su takve kakve jesu, mi smo svi drugi putnici, možemo lajati na mjesec. Tako kad je vjerojatno i kapetan broda u pitanju. Međutim, u svim drugim stvarima, posebice u stvarima kojima se ja bavim, meni je jako važno da imam čovjeka, odnosno ljude oko sebe i kod mene nema šarala barala, recimo, znači ja kada dođem u glazbenom svijetu, ja ako trebam bubnjara, bubnjar mora znati svirat, mora brojati barem do 4, i prva, druga, treća, znači mora to znati, mora biti jako dobar i ja imam orkestar, mogu se pohvaliti u trenucima kada mnogi ostaju bez orkestara, ja imam orkestar već 40 godina, jedan te isti. Ne mogu ih se riješiti. Znači, ljudi su važni, a da bi ljudi bili s vama i da bi to dobro funkcioniralo, oni moraju imati te vještine koje moraju imati, osim u politici. U politici možeš šta god hoćeš. Dakle, što si veće dno, to bolje. Ne moraš biti opće obrazovan, možeš biti referent iz Istre, a možeš biti i doktor znanosti i akademik. I dalje si dno dna. Uglavnom, nemilosrdno, jel da? To je moje pravo, ja pričam, vi ćete imati pravo na pitanja, pa me satrite. I dokažete mi da nije tako. Znači, kod mene su bitne te vještine, ali bitno je da ih motivirate. Motivira se na nekoliko različitih načina. Nemam ja kao Karla razrađeno prva, druga, treća, četvrta i nemam s njima nikakve diskusije. Ja jednostavno imam Božji blagoslov i dar da mogu prepoznat potencijal. I kad prepoznaš potencijal, daš čovjeku šansu. Ako ima sposobnosti. I moraš ga nagraditi. Znači, i što je ono što tražite ili prepoznajete da je vama osobno bitno kod osobe s kojom želite surađivati? Da je u stanju samostalno donijeti odluku, da kad mu nešto prenesem i zadam, to izvrši, da ga ne moram 100 puta zvati, da je u stanju mene podsjetiti, da je u stanju biti kreativan pa da napravi to i bolje nego što sam ja mislio, da mi da više nego što sam očekivao i da mu na kraju, jer ja to i radim, uvijek dam pravičnu nagradu, ali da ta nagrada bude isto veća nego što je on očekivao. Dakle, ja kada radim koncert, kod mene je vrlo jednostavno, ako koštam, na primjer, 100 kuna, da, znači, menadžer dobije 10%, moj band dobije 50%. To je kod 100 kuna. Ali sad smo radili arenu, promet je bio 340.000 eura. Dakle, menadžer toliko, band pola. I tako imam 40 godina oko sebe ljude koji se ne mogu riješiti. Mislim, oni doživljavaju te moje ideje i to što ja radim kao svoje. Ja u stvari to doživljavam na način da smo mi svi jedna priča, samo se zovemo Miroslav Škoro. Ali isto tako moglo bi da se zovemo, ne znam, i Željko Nikolin, ja bih svirao nešto, on bi bio tamo gdje sam sada ja.
Nažalost, mislim da nismo svi isti. Mislim da nemamo svi isti kapacitet. Mislim da u bocu od 1 litre ne možete uliti 2 litre vode. Probajte. Ali ne znači da boca od 1 litre kad je puna nije puna 100%. To je njezin kapacitet. I znači, osim svih tih, sad pazi kako sam ja našao neke velike Škoro je rekao, imaš znači tu mogućnost, ako ti je Bog dao i ako je znaš prepoznati, da znaš prepoznati i ti, da ukažeš ljudima povjerenje i rekao bih možda na kraju ono što je najvažnije u mome životu su nešto što mi je rekla moja pokojna majka, a to je da je jutro pametnije od večeri. Ja stvarno pokušavam ne naglit. A imam temperament, sad sam se ja zapurio, ja bi odmah, znaš, i taj vražiji mobitel, posebice kad sretnem jednog prijatelja iz Amerike koji se zove Jack Daniels, ja bi odmah to sve rješao. Znaš, još dođu crowd hacker, Adžić, Škoro. Međutim, treba znati stat na loptu, treba smiriti, zato je Luka Modrić taj koji je. I druga stvar, to me nije majka naučila, ali sam to naišao od Heraklita, koji je rekao da svijet ovaj je jednak za sve, pa i sad ovo. Nije stvorio ni jedan bog, ni jedan čovjek, to je već ateistički, nego vatra vječno živa koja se s mjerom pali i mjerom gasi. On je prvi počeo govoriti o onome što vam želim reći, a to je mjera. Morate imati mjeru. O tome govori Aristotel, o tome su govorili svi, a i naš svijet je rekao treba zasvirati i za pojas zadjenuti. Znači kad se sve to skupa poklopi i kad imate mjeru i kad sve to skupa, onda još mora maknuti leptir krilima u Sahari i morate nazvat pater tvrtko i tako da. Znači to je jednadžba sa jako puno nepoznanica u kojoj moraš imati na kraju krajeva povjerenja i sreće. To ćemo prepustiti, vidjet ćemo pitanja tek. Ma ne, vidim neke koji bi mogli biti ljuti. Arena. Da se našalimo. Možda. To je jedna dvorana. Nije hipodrom. Da se našalimo. Slažem se, možemo i o tome. Ne, htio sam u smislu velik broj ljudi. Nastup, koliko imate godine, nego koliko godina nastupa i glazbenog iskustva? Pa da se pohvalim, ove godine mi je 40. Ja sam da. Hvala. Koliko sam ja star, otprilike? Počeo sam 1985. godine je bio Europsko prvenstvo u streljačarstvu u Osijeku na Pampasu i ja sam 15 dana nastupao kod Vele, kod Kompe i ne znam šta sam radio, izvodio sam krivine i tako je to do dana današnjega. Dakle, što se tiče velikog broja ljudi, hipodroma, nisam tako dalje. Postavio pitanje. Ne, kako čovjek koji ima... Teško. Koje pitanje? Ajde vi postavite pitanje, ja ću odgovarati. Kako se nositi s tom, a mislim, zovemo to slavom, ali poznatošću, na početku počeli smo i sa negativnom, a znamo kao svaki i negativni PR je PR. Kako se nositi sa time, koliko ego puca, bude ranjen, nadmen, kako to funkcionira u Miroslavu? U mom poslu je svaka pjesma, svaki koncert je izazov. Znači nema, kako bih rekao, ne mogu ja doći i radim od 8 do nekoliko i nemam godišnjeg odmora, nemam ničega, dakle ja ne znam koliko će biti ljudi, koliko će mi pjesma biti popularna. Kod mene je ta jednadžba s više nepoznanica stalno prisutna, nazočna, kako se nositi. Pa gledajte, objektivno, znači možda ću sad tek odgovoriti na ono prvo pitanje oko tih hejtera i svega toga. Ja sam vrlo rijetko ili nikada doživio da mi je neko došao i rekao slušaj frajeru, ovako ću ti ja reći. I da mi je onda sasuo nešto u lice. Doživio se da me par njih pokazalo neke prste kroz auto, ali to je više onako na neki način na razini neverbalne komunikacije. Možda se hvalio s nečim. Ali, znači, nisam ja bio u toj situaciji, nisam još bio, možda će to poslije ovoga razgovora toga biti, možda ću biti prognan u pustinju. Dakle, nemam, kako bih rekao, shvatio sam da ne mogu napraviti puno. Shvatio sam da ne mogu promijeniti,
posebice ne druge, posebice ove malo starije, koji ne možeš ti starog psa naučiti novim trikovima. I shvatio sam još jednu stvar, a to je da se vratimo na IP adrese, sve to, znači imaš ljude koji to profesionalno rade. Oni se zovu hejteri ili već kako se zovu, trolovi, đubretari, možeš je nazvati kako hoćeš. I on to radi, on ima znači, nema on adresu iza koje stoji neka supstanca. Uvijek ima sve svoju formu i sadržaj, kod njega sadržaja nema. On je to, ja znam dvojicu momaka, oni su braća iz Slavonskog Broda, samo recite šta hoćete. Kužiš, ja sam imao, ne znam, 20-30 tisuća pratitelja, nemam 160 tisuća, veli me kako, veli oni, a kako? Ja? Pa su mi čak rekli, u jednom par navrata su mi rekli da ne moram ja sve ni znat. Da, to sam jednom pitao da kako se dijeli novac od glazbene industrije, pitao sam u T-Comu, rekli su mi da je to prekomplicirano za mene. Ja sam rekao, probajte. Znači, hoću reći, nije baš sve tako kao što je. I ja sam siguran, možda ću se ja s nekim od ljudi ovdje pokumiti, možda sam nekome sad simpatičniji, možda me neko još više mrzi, ali to se zove život. Međutim, nisam nikada doživio da je neko došao, osim što me ovaj svećenik, vaš kolega, gleda nekako... Bože, jel nam... Provincijal, što više, moj šef. Provincijal. Tako da, ja mislim da Bog nije Harry Potter i Bog ne djeluje Bog djeluje kroz ljude i poslao je meni Bog puno više dobrih ljudi nego što je onih loših, a te loše sigurno Bog nije ni poslao. A meni je dao pravo da odaberem. I sve se događa na način da se dogodi ono što se dogoditi treba. Ja sam često znao, mene su odgojili su me vaše kolege, ja sam znači jezuit po uvjerenju i kao mali sam igrao Ignacija de Loyolu u dječjoj predstavi, briljirao sam, mislim. A ništa mi nije bilo jasno. Zato ste pjevač danas, a niste... Da, ta španjolska baraba, meni ništa nije bilo jasno. I hoću reći, i onda sam ja, odrastao sam na župi Blažene Djevice Marije u Višnjecu, gdje je pater Stanko Haramija pokojni u stvari pokrenuo tu priču, pa je došao pater Zvonko Gutal, ja mislim da on bio... Gutal, da. On je iz zatvora došao direktno, bio je 6-7 godina, pričao je. Nevjerojatno, jedan od najvećih grijeha je kad u Jugoslaviji si pričao ili kad si mislio, nije ni danas puno bolje. Znači, odrastao sam s njima da sam ja sam to volio, pater Petar Mić, pater Ante Vukoja pokojni, onda sam ja htio ići, oni su meni govorili nešto Sorbona, pa ovo, pa ono, i onda sam jednom svećeniku rekao, pa ja sam isto trebao biti svećenik, a znate što on meni rekao? Da si triba, bija bi. Tako da ja mislim da se ipak na kraju dogodi kako se dogoditi treba. Zadnje pitanje prije pitanja iz publike. Utjecaj koji imate na druge. Ali... dakle, ja se nadam da ga nemam. Ne, ja bih si dozvolio jednostavna definicija lidera je osoba koja ima utjecaj na druge i nadajmo se kvalitetan, autentičan lider za opće dobro, ne za svoje privatno, grupno, nego za opće dobro. Utjecaj, promjena života. U kojoj mjeri i na koji način vaša glazba, vaši stihovi, pjesme mogu ili ste doživjeli da mijenjaju život drugih? Ili povijest zemlje, ili pojedince ili grupe? Nemam, ja nisam umjetnik te razine. Dakle, to su ovi što zabrinuti, što kosu iza uha i to one misli i tako, ja to nemam. Jesam li nešto uspio, pa ne znam, jedino što mogu reći je da recimo mirogojski mališani dosta tih svojih situacija rješavaju s mojim pjesmama, jer su se ljudi u njima prepoznali i to je meni čast. Malo zvuči smiješno, ali ja smatram da je smrt dio života i ne vidim razloga zašto se i na tu temu ne bi mogli nekada malo našaliti. Dakle, u tom smislu jesam došao do toga da ljudi u tim svojim nekim prigodama, kako veselim, kako tužnim, posežu za mojim pjesmama. Ja si na neki način mislim da je to zbog toga što to nije prezahtjevno. Niti je melodijski zahtjevno, moje pjesme može pjevati svako. Ako mogu pjevati ja, stvarno može svako. Tako da ja mislim da kad je u pitanju ovaj dio oko, da se vratimo na liderstvo, znači i na tumačenje nečeg lika i djela, dvije stvari, dva čovjeka su mi tu, pala su mi na um, jedan od njih je moj kolega, rekla bi moja Ivana Biđoni, kad je bila mala, znači kolega Džiboni koji je vrlo pametan dečko
i jednom zgodom sam bio na nekakvom koncertu gdje je on pričao o tome kako je njegov djed bio vođa nekakve brigade, jer on je ljevičar, ja sam desničar, i onda on je kao vodio je ljude sa pokličem za mnom, nije naprijed. Ajte vi naprijed, ja ću za vama. Mislim da je to odlika lidera sigurno za mnom. A druga stvar, moj utjecaj je u stvari nešto što je objasnio Zvonko Bogdan 1989. godine kad sam napisao prvi album Ne dirajte mi ravnicu. Nisam ja znao da će se ni zvat Ne dirajte mi ravnicu, ja sam strašno loš u tome. Ja sam pjesmi Ne dirajte mi ravnicu dao ime Ja ću se vratiti. A onda je Vlado Smiljanić greškom, kako nije znao kako se pjesma zove, dao pjesmi ime Ne dirajte mi ravnicu. Ja sam pjesmi, neka sam isti ko stari moj, dao sam ime Kuća na kraju sela. Znači ja sam došao Bogdanu u Chicago. On je tada bio u Franklin Parku kod jednog naših prijatelja koji se zove Joe Modrić. Kod Joe Modrić se bio i došao sam po njegovu djecu da ih odvedem u Pittsburgh. Evelina i Sigmund su bili tada mali. Mi smo bili na Vi, napisao sam cijeli album i donio sam njemu da čuje. Nikad ga prije toga u životu nisam vidio, sve ovo se dogodilo zato što je on jako dobar s Jerryjem Grčevićem. To je još jedan Amerikanac uz Jack Danielsa koga poznajem. I onda on je meni rekao, šta bi ti teo? Ja sam rekao, Čika Zvonko, ja sam napisao te pjesme, volio bi da ih čujete. Onda on to čuo i rekao je, dobro i šta sad? Pa možda vi se bavite time, ja nisam, niti sam pjevač, niti da vi to otpjevate. A on ne voli to. On voli pjevati. On je čak uzeo jednu moju pjesmu pa ju je popravio. On tuđe pjesme i popravi. I onda je rekao, ne, pevaj ti. Pa ne pjevam ja. Ne, ti pevaj. I slušaj, naš narod, on voli ponavljanje. I kad te budu dovoljno dugo puštali, ima da te oponašaju. I u principu to je tako. Ja sam pišući te pjesme oponašao, ali nisam bio dovoljno dobar pa sam oponašao loše. Znači, Goran Bregović nije dobro oponašao Led Zeppelin pa je napravio svoj džir. Znači, ne smiješ biti dobar u oponašanju. Imam moj kolega puno, mogu bi ja njih nabrojati, ali ovoga sam uzeo za primjer, ga ne poznajem. Pa mislim da mi ne može ništa. I onda sam njemu rekao, Čika Zvonko, imate neki savjet, a on je čuo onu pjesmu Juliška, znaš ono. Moja Juliška koja je nastala u stvari tako što sam ja slušao Fats Domina koji je pjevao Hello Josephine. Uzmite još sat vremena. I uglavnom on je meni rekao nakon toga, rekao je, kaže, imam jedan savjet za tebe, rekao je, molim, kaže, nemoj više da pišeš mađarske tekstove na rusku muziku. Evo sad ako je to oponašanje, da. Ja sam isto sklon njemu. Moraš negdje popit vode. Evo ja ću ovdje. Može. Ovako, 2-3 pitanja iz publike. Jedan, da se vratimo na temu politike. To se ne ozbiljiš. Dakle, pitanje biranja ljudi, rekli ste da je bitno. S druge strane, ljudi s kojima ste surađivali... U kojem segmentu? Politike, pitanje politike. Nazvali ste i dno dna, da budem blag. Kako se nosite s tom svom pogreškom, u smislu biranja ljudi koji su vam nož u leđa kasnije zabili? Pa dobro, ok, puno bolje nego Julije Cezar. Znači, ja sam siguran da u neko drugo vrijeme bi oni mene ubili, zaklali, otrovali, ali malo im je to neugodno, pa su mi išli sahraniti kao... Mene su htjeli pomnožiti sa 0. Dakle, njihov cilj je bio da ja više ne postojim i da u javnom prostoru da ne mogu doći u Kraš, kužiš, i da ne mogu pričati o ovome. Tako, ali nisu uspjeli. a svoje postignuća su pokazali najbolje sami. Dakle, kako se... Jesam li birao ja njih ili oni mene? Ne znam. Međutim, znam samo jednu stvar koju želim reći. Kad sam došao jednom zgodom u Viroviticu napraviti svoju ćeliju partijsku, morao sam je raditi negdje oko 11:30 navečer, 23:30 i bilo je 3 ljudi koji su se jako bojali za svoj život. Jer su se išli zamjeriti nečemu što se zove Hrvatska demokratska zajednica, neću sad govoriti kako se zvala stranka. Znači, to je bolje nije to, ne, ozbiljno, mislim, kužiš, to je jednostavno bilo teško, zato što je to struktura koja, ne smiješ dirati tu strukturu i šta god da se dogodi, struktura dalje pliva. To je, mislim, pa tu ima vas HDZ-njera, pa ja sam pravio HDZ isto.
Mislim pravio, sudjelovao sam u tome svemu. Kužiš, nisam ja nevin. Ali jednostavno, to je tako. Ne znam, sam odgovorio na pitanje. Kako se nosim s tim? Što ja znam? Popijem tabletu i nosim se. Malo vina, vino i tablete. Vino i tablete. Vino i tablete. Poduzetništvo i umjetnost zajedno. Kako ide, zašto ide i kako to balansirate? Ajde da se malo hvalim. Znači, ja sam, moja mama je mislila da ću ja biti liječnik. U stvari, bila bi najsretnija da sam bio, da sam radio u Vinkovcima na kolodvoru i da sam imao i kapu i sve i da onim čekićem tong, i svakog prvog, to pa K15 pa sve. Nažalost, ja sam otišao u ove vode u koje jesam i ja sam u međuvremenu, znači, zanemario veliku želju svoje majke da završim neku školu i onda ona je mislila da će mene gitara i to čime se ja bavim odvojiti od knjige. Međutim, teškom mukom, dakle ja se nisam dao odvojiti od te knjige, čitao sam svašta i nisam na taj doktoralni studij gdje sam bio i predsjednik razreda, nisam išao zbog toga što sam asistent, pa moram ispuniti uvjete ili ne znam da imam veću plaću. No ja sam i dalje papak i niko me ne zove me doktore posprdno. Kad mi neko kaže doktore hoćeš magarećeg mlijeka. Znači, ja sam to sve skupa napravio, međutim, kad sam to napravio, ja sam to radio zbog toga da vidim da li ja mogu te alate koristiti u svom poslu. Da li ta glazba i to poduzetništvo može ići zajedno. I moram priznati da sam zaključio, da sam postavio hipotezu samom sebi u glavordi, da bi bilo jako dobro da sva ona djeca koju je dotakao Bog, da imaju obrazovanje koje će im omogućiti da taj svoj talent iskoriste. Često, uglavnom i u pravilu, ne samo kod nas, i u svijetu, pročitajte biografije od Leonarda Cohena, Pink Floyda, pa ne znam do koga, svi su ti ljudi barem u početcima jako iskorišteni jer nisu znali nešto. Ja sam htio uvesti predmet koji bi se zvao monetizacija nematerijalnog vlasništva ili ekonomika autorskog prava. ZAMP. Pa dobro, ZAMP zloglasni, da, mislim možemo i o tome, ali nemamo vremena. Tako da ja mislim da taj dio... Nismo vas prijavili da ćete biti ovdje. Taj dio mora biti, pa čak smo i pjevali tablete, znači taj dio mora biti na neki način ljudima dostupan u smislu da ih se pripremi za ono što ih očekuje. Ako se to ne dogodi, onda imate situacije koje imamo mi počesto u glazbi i u umjetnosti da neko nekoga iskorištava. Kako nastaju ili kako nastaje neka... To je isto pitanje ili to vi sada? Što? To je pitanje... Je, da. Sve na pamet, Boji se. Wow, tvrtko. Kako nastaje jedna pjesma kao što Ne dirajte mi ravnicu? Imam jednu veliku prednost u odnosu na mnoge ljude, dakle da ja stvarno ništa ne moram. Dakle, meni ništa nije imperativ, ne zbog toga što sam ja materijalno zbrinut, nego sam ja sad već jesam i to. Ali ja to radim zato što da sam životinja, ja bi bio ona beštija iz ledenog doba. Dakle, ne sabljasti tigar, ne mamut, nego ona mala, onaj što pravi svinjarije, sve ganja onaj svoj žir. I kud ćeš, i on... Šta je to, vjeverica neki dilber je koji ja. I znaš i samo zatim on ide i izazove tektonske poremećaje. Tako da što se tiče toga, ja znači sam u situacijama bio da sam pjesme znao stvarno iznijeti u sekundi. Ali sam znao, i tako je ravnica je nastala u jednom danu, jer je to bila silna čežnja prema materi, prema zemlji, ja bi ostao u Americi da sam mogao sve vas prebaciti tamo. Ne mogu bez vas, kužiš? I zato je nastala ta pjesma i zato se ona zvala Ja ću se vratiti. Međutim, kad sam radio neku pjesmu za Maju Blagdan, zove se Tako je Stipa volio Anu, to sam sve izmislio. Sve sam i dobio sam temperaturu, grčeve sam dobio u želucu. Mislili su da imam još jedan anafilaktički šok. A pazi, izmislio sam sve, onda me zvao žena od direktora, vlasnika Našičke cementare i rekla da bi voljela da ja tu pjesmu otpjevam njemu na njegovom 50. rođendanu, jer njegov tata se zvao Stipa, mama je bila Ana, imali su pas se zvao Garo. Kao i hvala što ste napisali pjesmu za mene.
A zašto je on rekao kad me vidio, a Severina nije mogla doći? Ja sam recimo kad sam radio Sude mi, napisao pjesmu koja je bila o Božiću. Znaš, ej da mi u ove dane neko navrati kad bi dao Bog da to budeš ti Sude. Znaš, onda mislim, pa nije baš nešto. Kuš. I vidim Blaškića na televiziji. I kako mu čitaju tu presudu, pa sam napisao Sude mi. Znači, ja sam u stanju za jednu te istu pjesmu napisati 5 tekstova, 74 melodije. Danas moram nešto završiti za Miju Dimšić i nisam siguran kako će ispast. Znači, kako to pišem? Ne znam, ali mogu napraviti i namjenski pjesmu. Mogu daš mi seriju najbolje godine, ja razvalim stari. Vjera Ljubav. i domovina. Hvala. Šta nećemo više? Pa nije nam Ne, baš ovo je neki bio kraj. dobar završetak. Daj da bude nešto ono kao... Ne, ovo je bio bolji završetak nego sad... Salto na mjestu. Ne, bilo je pitanje vjera u vašem životu osobnom. To svjedočim kroz sve, ja mislim da ono, po krajnjoj liniji ta pjesma koja je na neki način postala i slogan, pa nema bez vjere ništa. Ja žalim ljude koji ne vjeruju. Ja ne znam kako oni izdrže sve ovo skupa. Znači, kad su Karlu malo prije pitali, uporna je bila ova voditeljica, kao strpljenje, jer ja fakat to nemam. Ja sam probao svom sinu nešto objasniti, znači prvi put, drugi put, treći put. Vjera je bitna, vjera, povjerenje tog djeteta koga učiš, tvoje povjerenje u njega i uzdaš se u Boga da ćeš izdržati. I na kraju to sve skupa bude dobro. Hvala puno. Bio je bolji onaj kraj.